شولبون اویا امیجن تدهور آخر امیجن سواء کو شربوني زيادة او امیجن عوامل خيبرن امیجن سجبني خا ضدهنا يك امیجن انسان يك جي خازهي خازهي زوابوني کو امتيا در بسبن امنين هاويني مي پر زوابينه درجات حرارة أميجن جربوني بر بلندن هين أميج عوام لدينا هنا باران بر كيما وقت صلايس شتا وقت صلايس باران بر كيما با هركو زيدا بدبي أميجن شولبون بر دبي أما إيدن إيكو سجبني كو إنسان تدايا سجى خايا يك امیجن قدکرنی دارستانا ایدی دیا امیجن چیراندنی دوار لچولان بشکل کی امیجن به سیستم گرس ضمن السيستم كده بمشان تيدا چول گرس امیجن فلاحت نبه جوت نبه ونين تشاندن كما حركو ام بيجن منطقة في لحد به حرج هفد كابي اخش هفد كابي فشولبون برد به حلولي جرس ام دانين ام برن يك جوانا ام بيجن چاندري دارستان جرس ام درستانی خواب اگر نگی بیچین ها ام دروشی کس حربی کو ام تیدر بس وون پر دار جهات نقد کرن ام جرس ام وگرن ونا بچینن جرس ام چولبونه ام جن بسکینن طبعا هر کداره بیشتاد کبه و سکناندنی چولبونه سواتر انواع خیپرن ام جن سواتر هي ام جن دار مارا و پلگ که امیجن داری خورما گی هفته دکن و این پید سکین بوی کو چولبون رمل کدویجن پیش نکبه اید دیا امیجن به شباکا چید کن شباك مع اي حسيني بشكل كساتر كامل او دكن او جي بيد سكينن يكدن جي هي امیجن طبعا ويا بر دولت هنا تجارب چی کرنا یکی براميل امیجن ساتر جبراميل چید کن اي تشت جمونا زيادة به ساتر چید کن هي امیجن بحسن الواحي حسني چید کن ساتر فيكو پیش نکبه